Greetings world, we are Anonymous. It has come to our attention that the media and Scientologists have been spreading mass rumors of our terrorist acts, though we feel that the rumors are so ridiculous that any normal person would never fall for such propaganda. We understand some have been led astray. Long ago, Anonymous was nothing more than a handful of teenagers on image boards. Over time, Anonymous grew and evolved into a much more powerful and logical entity. We are Legion. No one Anonymous speaks or acts for the whole. Anonymous functions as one mind and one body. While it is true that some Anonymous have acted out, they do not represent Anonymous as a whole. It is important to remember that when Anonymous acts, we act as one. We have no leaders or followers. We are a collection of individuals who move together for a common cause. Who is Anonymous? You are Anonymous. Your parents are Anonymous. Your brothers and sisters and friends are Anonymous. Doctors, students, priests, atheists, and stay-at-home mothers are Anonymous. Everyone who wishes to protect freedom and destroy oppression is Anonymous. Do not let those who wish to suppress truth taint your view of Anonymous. We are not terrorists, but are your greatest allies. We wish to liberate you from suppression and oppression, and no matter how many of us fall in battle, Anonymous cannot be defeated. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Не сме терористи, не сме политици. Ние сме анонимни, под маски покрити. Макар и скрити, вие ни познавате, но сметка за това надали си давате. Лицето е скрито, за да е чужди нападки, сърцето покрито. Ние сме анонимни и такива ще остане. Докато силата на това си покажем, не ми е страх, но не се показваме. Защо е нужно и лято да си казваме? Просто анонимни, с еднакви лица, с еднакви цели, с достящи сърца. Стремим се към общото добро. Трябва да престане нарастващото зло. Няма да се справим, ако сме сами. Но ако можеш и ти ни помогни. Просто не стой да ти хванал у вас, хванал вестник и пушиш в вас. И ти си анонимен, но в лошия смисъл. Това си остава моя лична мисъл. Или с песни, или с много пот. Някакси ще убедим този народ, че не са безсилни, че не всичко е пари, че когато не действаш, теб те боли. Такъв ли ще бъдеш, анонимен и слаб, ползваш пари за на детето си хляб. В тази държава забавена история на новите хора, стара теория.